Mayam Krumzari, Adom the English Impact News ni, I Joyshree Usham the Impact News ki Manung Hutna the Taram Nokchari. Ahan Mumakta the Hozik, Megi Tang Mari the Tokibani Haba incident ki video viral Zalakiba Aduga Hoziki incident Asida Hozik Nupi Anibu, Hozik Mogi P. Loktok Piraga, the Mina Pareto Kiba, the Mani humiliate Kiba, Aduma incident do Ahan Makta Nupi ama oina ahang na anchor ama oina nupi ama oina duga impact news ki mai kaidagi manipur miyam ki mai kaidagi highest level da yamna akan mong da condemn tawi haibasi ahan mong ta thamjage aduga ngasi akoina akana na pujar ba topic asina why PM talks only about video manipur gi irang asida akoina nungai taba tabada hangoiba akitu jung phawba singba reports mayam ase hozik matang sum thoklakli adu akhoi yengbasu ngamjade yamna nungai tabasu yam phawje aduga manipur gi akhoi gi integrity ngak taba yade haibegi damakta imai ben singna masigi khongjang sisu adum junction duna leiri aduga chingya chingkhongda nongmai kapna bagi thogdog asigi report su adum leiri aduga miam je charang narga nungai tana yamna awaba adukumba tanjani hozik makse akhoi da thengnariba issue ani haijaba taragadi hozik asigumba violence is the nupi angang singda asigumba chatharak ba thawong asigi nungai taba ma aduga akhoi manipur akhoi leibak asi kai ki gadra masigi tangdu laita ba shanti haiba adugumba punsi do amka hanjan gidra haibagi nungnang ba issue ani asi mayok nari haijaba tare adu akhoi akhana na purjarik ba topic asina karigidamagta manipur da more than after 78 days ke matungda video asi uraba matungda Prime Minister Narendra Modi na wangang lagribano aduga video asi da thogliba akoina asigumba unwanted incidents e masi we really condemn aduga Prime Minister na incident asida khatangda da nungai taba phongdok piri adubu taseng na akoina ground reality da yeng pamataraga di atopa incident mayam masu thogli misi mina thokiba yum mayam mai thakiba aduga sigumba molestation or harassment incident akoina video mak later daraga su sigumba thoi habagi adumba reports ye adum phangda badi nate aduna why PM has commented only about the video. Manipur gi crisis, Manipur gi issue asidi pulap yengakta bida only one particular incident da khakta miyeng changli bano haibagi wahang asizu hangakta banate imai ben mayamna CSO mayamna Manipur gi legislature people of all communities in Manipur, the whole India, the world, loinamagna hosgi incidents condemned we and it should be condemned because it is crime against women. But at the same time, Manipur the Togliba crisis asisu miyeng changfam thoi. The Prime Minister should not be biased. Haibagi sigumba kholaw asi mayam malakli. The Prime Minister should focus on the entire issue, not just one incident. Haibagi singbagi demand singbagi penda bagi kholaw asi. Ngarang dagi hauna ngasi su adum akoina media reports thengnari aduna ngasi gi hiram asida manung huna khana na ba lengshin birba akhoi panelists ahan bada hake right makta da lengshin biriba Madam Ningthoujam Kabita, Spokesperson World Manipuri Women Federation. Madam Butaram Nokchari. May I thank the election biriba Oza Dr. Yumnam Premananda, Head and Associate Professor, Law, Manipur University, Oza Busutaram Nokchari. Aduga akhoi ahum suba guest na Nganbi Leima, President AMKIL, Lambi da Leireng, Haki Manungda, akhoi studio da election biraklani. Ahan bawanga si Madam Kabita lakchage, Madam ngarangi violent oiba incidents akhoi na Nupigi mathakta dumba phi thong da bida parade tawraga by a mob of men mi kun manga kun taruk muk oiramgani hairi sigi mat asmaine video tholokhi base sida hanba reaction je khoina yengjaba matam yamna nungai taba fauki madam gi mochu ko thambi hoi tasengna harangi thogliba akhoi gi kanu ase akhoi gi phi thong da bagi video footage ase asi ubada akhoi nupi oina hai tare ko Manipur nupi jat manaba manadaba nate nupi ama oina sumaina tobi base akhoi ijat pu nupi oibegi ijat khongaw naraga pubi base tangai sengdana akhoi really akhoi strongly condemn tawi aham boina haijage aduna matung da su asugumba thogdo ose amu hanna tobi ganu any jat oisunu kaisu kaide tobi asugumba nupi ama da sumaina tobi ba chidi amu hanna tobi ganu haiba sai thamjage aham boina
aduga tasengna harabada chumme hojik mayam ama thoe ko aduba akhoi da footage laite aduga akhoi na tasengna haijaning badi masigi se tarik ahum da tawkhiba chuchanpur gi thodok tuga mari leinari bane ba potse aduna masigi se tarik mari da thokhiba thodok se aduga kari gi damak to no ba tarik 13 35 da खोगी कनो तौरे भाइरल चलकान से तारीख कुंद मोदी ने वांगांग एबा अदुन अखोइन हंगजनिंगी वफम जी असुक सांगना तुमिन्ना लेरमगा करिगिदमक तारीख कुंद वांगांग बिरइबा सिदा अखोइन खनगदब याबा पोट असे मसिबु मैतै हाइबा जाति असे नमधनबा नत्रगा मैतै हाइबा जाति से असुअमना नातै जादबा मीनि हाइना उटनबगिदमक तरा हाइबा सिजो अहाम बोइना क्वेश्चन लो हंगजनिंगी अखोई मणिपुर की नुपी सिंगी मणिपुर की नुपी सिंगी इज्जत सिदे यामना लूना खंजबा जाति अमनि कोई मणिपुर मैतै हाइबा जाति अदुना मैतै ओइगेरा पांगन ओइगेरा मयांग ओइगेरा अदुगा ट्राइब ओइगेरा अखोई नुपी की इज्जत की दमक्तदी मामा अखोई चप चाना लेपी अखोई मसिदी याम स्ट्रांगली कंडेम तवी कोइना मनोरमा सी गैंग रेप नि हाइबसी मयाम ने क्लियर ओइरबा पोट अमनी मदैदुदा मेनलैंड इंडिया ना करिगुंबी अमा बावा वॉइस थोखिद्रगा अदुगा था अहुम सुपना लान सोंगनरकपदा ngakpham thokpa इंडिया ना ngaktadana ngakpham thokpa मणिपुर ना ngaktadana border regi sangchele iba mioi singdupu landabani haina khandraga kari haina khallibano haibasi ma yam chingna ningai oiba po wafam ma oiri maramdi pakistan degi border lansalakpa matamda natre harga khoigi india degi pakistan da border lansan ba matamda magi army singna control tawraga nga aga thami china degi bhutan ka khoigi india gi lam sikkim ni khangde am khangde any mafam amata changchalakpada madugi dam लान तौनबगीदमक्ता सिपाही मयाम अमा थोमजलगा लान तौनरी अदुगा मणिपुर सिदा बाउंडरी लान चंगछलबा म्यांमारी सिंगना चंगछलकपा मतमदा अखोइगी बॉर्डर एरिया सिंगा ननबा अखोइगी बॉर्डर फोर्स थमदबा हाइबसे मसी इंडिया गवर्नमेंट गी असोइबा अरानबा अदुगा एडमिनिस्ट्रेशन दा मिचंग मिखाई नाइबा मणिपुर गी एडमिनिस्ट्रेशन बु मोइना कंट्रोल तौदौ नैना नमथरगा थमबगी मम्मी अमदी तसेंगना ताई अदु तौबा कक्तबु अखोइगी वार मतमददी अखोइगी कनोगी मखन मखा अयाम्बा वार लम कया थेंगनगरे अदुगु ममिंग ओइना पंद्रगसु मदुई मतमददी सिगुम थौदोकसे अदुम खरदी अदुम थोई हुजिकी इशू सिबुदी खरा सेंसिटिव इशू निको खोइगी से ngang खोइना जो खरा याम कन्ना रेस्टोरेंट थंबा तौजे खोइना अदा हुजिकी इशू सि लाक्सरगा खोइगी अनि थो येंबा याय खोइना अमना हुजिकी आइसी लोग ओजा मोइना असुम हाइजबनी ngसाइगी नुपी से अखोइगी कनोदा अखोइगी फी थोंदना त नेकेट पेरेड तौबसी सिगी केस अहान बनते इंडिया सिदा कल्चर ऑफ पेरेडिंग वुमेन इन नेकेस इंडिया दम तौरे हरियाणा दा तौई महाराष्ट्र दा तौई राजस्थान दा तौई झारखंड दा तौई पाक्तन तौई सिगी से हौसु ngasi तौबे तानचा तौदो वीडियो क्लिपिंग लेतबा वानी थागलक्तबा वानी अदुगा खोइ मणिपुर तौरिदुदी ऐना सुम येंबदा जस्ट इज 26 सेकेंड खकी वारी नेबा अदुना इशू से ऐना हाइबदा आई वाखंदा जस्ट वुमेन दा तौबा क्राइम दुदी आई स्ट्रांगली कंडेम अदु लोगी मतुंग अदुम दंदी फंगनी कनाम त चेनबा यारवे लो इज दियर अदुदी दुम चुमगनेबा अदु नतबा ऐना हाइदी याम कन्ना पोछिदा खोइना ऐना सुम ngarang नरेंद्र मोदी अखोइ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट दु येंबदा इंडिया दागा अमतो थोक्त्रिबो क्राइम अहान बा थोकपदौनगा यामाना सावरगा सब अचागी फेस बागी फेस वैल्यू फेस गसी अखोइगी ओलगा ngange बा ऐना खल्ले इकैगी नुने सो अम सावरि सिबो दिस इज द फर्स्ट टाइम इन इंडिया तौबि टाइप दा इंडिया गी 100 फिटेशन ले काना याम सावगेबो सुगुमसिदी याम थोखरे अखोइ आईदी लोगे ओजानि सुंबा क्राइम से वुमेन आई स्ट्रांगली कंडेम तौवेबो दंदीजु फंगदबनी अदा ऐना हाइजेदी अनि थोक येंबिदौना हाइबदे हाइदी ani tho yeng bi hai ta ga de ngasai do khoi gi honorable prime minister na haurei bi do manipur gi crisis si just nupi da toba crime si ngasai war si gi armed conflict si gi part amane ba ko adu dandi piro phare adu ai kasu haide bibam thoen khale adu ga aina haije di kana kan da nahangai su yaw da na thalo na yawsalak ba sin si da akhoi ngai ba sum yeng bi ba ko mana pigi statement da not a single word about manipur conflict yaw de